Impact TV Kuki edition noya agenda Manipur hin bejau se Dr. George T. Haukemin kahin le mo hi. Tun ai sai khom dingo topic to pi cha hi le NRC of Assam and its impact to pi he in hi to pi sai khom na denga tunia studio hung tau khom guest ho kondo na hin nei kate. Kajit langa tau he le pu pau khulal haukip social worker chule vice president BJP Chachanpur district hi in Alai Central tau he le pi nenglen paite President All Tribal Women's Union ahi in chule aninga extreme corner la tau he le PTS let khusai haukip chairman Kuki Reformation Forum KREF ahi tuni isai khom ding topic NRC of Assam and its impact kiti noya kasai nom kha chule Indian census hi 1951 na anike bol chu agam sungmi ki het na National Registration of Citizenship kiti khat to aniki bol tha hi in 1951 na aniki bol jo around 70 years sung hin East Pakistan tia jo aniki he Bangladesh ako na refugee ho Assam tam ta alu je ovin chi foreign refugee immigration issue je hin tu nai cha and Supreme Court of India direction no in National Registration of Citizenship kiti anaki bolin hisi je hen boina tam ta aso do en political party hola kinilna kidinte na le kikalto na omen sule Manipur jong hi hisi Assam NRC ki bola citizenship hithei taloding 40 lakhs lang dinga to kilhonen Manipur la jong hi ichan ham khana impact dinga gincha na hi in hichi thu to chule tu nai cha Manipur government in Manipur People's Protection Bill kiti aphon do pass na bolo hichi base year cut off year 1950 ati to hichi thu hoka la hi isai khom dingo ahi tu in amasapenin pi nenglen question hin dong katin Manipur People's Protection Bill 2008 Manipur government in 2018 two nights in Manipur government in assembly pass na bolin hichi bill hi governolin asian api hi le chi thading hi in na hichi base year cut off year in 1951 akiti in vat sana asai ding asama hi 1951 ma chang hi thailo ji either 1951 or 1971 kiti hin Manipur 1951 tia cheating Manipur 1951 at least kimulo si NRC foreigner hiding hi kiti isi chung changa ipi ngaidan views na yan say team India in 1951 first census Indian citizens to kisai 1951 ompan why kipan atwa NRC Assam to edle to 1951 cut off year zat atumi tampi kha excluded ki him di Assam lawale Manipur ale ki hidi why 2015 ya Manipur People's Protection Bill ki pass laile to ama kilaw thong in tin why ka singtang miten na sataka ki protest hiya to ato ki tonton na tu tunga 23 ka thekel kele 23 August 2018 ina Manipur government ina hon pass no na a cut off year 1951 khela akihile tu adiktaka Assam te kailo in Manipur te le den changa tu I foreigner dana a impact khong pai he thau din ken kana ngai twa wa jan kalunga kim het ke ya hoi le ka sake azyak tu 1951 la ya kha I 18 something ma pek ka kyo ma hita Manipur mi ka hi kichite sa lekin tek zo mai te hi history dana hita lelen cut off year 1951 on kichi kher India independence mo amu hit nung mo census ma sa pen ya 1972 Manipur in independence mo pana bangja 1951 ka cut off kizang te hi am chi chaken to something behind the screen na hin ka koya hilele nasa taka 2015 na ki fight le government of India parliament in leon pass ke ya bill pen kha thonon lo di si mong ai china parliament in le nasa takinon ge na inaging ta why hun la ya active taka na pangte la ka khat kai jan hang san takin ka gen dia to 1951 pe na tu tunga hon okay je lu khalam dang sa ka hi
aki difference luan na aki lamdang luan na ken kana mukol kya himale heutu te thuman na mi pi pen amo pen kha ki gam tang lo mai mai hin ka koya ai jan tu nung zek changa chu ai fe kom te te di hwai hun changin ipang zo diam chi bel lau hwai hi abil pen lau hwai 2015 na cut off year 1951 to 2018 na 1951 alau hwai dan kha ke mu na rana chu ki bang lai lai hwai ja ka hi thei hi le kha HSC refer or all the stakeholder te kha I konjal di chia hi achia why HSC to ki ho hun sung le ka et chang in da kar ni le phalo wa hi lung tun wai le ka sakeya bana I representative te le aware ma lo I minister ken khat I MLA ken khat bangin abilet I khat ve le na sim swa lo pol mai chu 2018 twa Manipur people bill pen bang le I representative le den le sim swa lo wa hi le tu ni na e kha na sat ta kon su kha di hon su khak cha kha bangza tan I thuak dio chi kha ke kana lau giu gya wa hi I tu na newspaper jing ka tinga na simule kha asam bang banga kha I wai register a khalo teng teng chu I foreigner banga puan hi hen wai le Manipura implement hi hen chi kha tu jing ka news ko ki gel mo free press khong sangai ko ki gel den wai ja ka I effect kha tu nai china ngom pa di da na kamua kalawa kalunga kim ke ya bang chi pan lak diam chi khangai twa ken to lai taka I tribe leader te bang ka ho pi hi bang tengi le I ya din le apoi ban asam te le e bang bang hi wa tribal hi thowa hi bana twa Manipura te bang chu adia dia ka divide and rule na sat ta kan play ko mo kamu dan kha ka gen mai dia frank ta ka gen di representative ten la kha mi pion represent ngei lo assembly or government amau status ma holen ki pot gi ge telwa hi changa mi pi concern kha mi pi din mun kha hon sui phaban lo ka sa HSC to no nial tak again chi hinapi to de dan tak athun lo to le thun lo zo lo pa sak te wa hi tribe leaders te na de dan tak again lo to le again dan wa pai lo wei chu wain chu thil kha to ma hi chi nai pa mai wai zia ka ken chu la wai sai nga tua bang chia pan la di mi pi te bang chile hang mo yai cut off year kha at least 72 hi le chu record ale om di chu 1951 na written record om teu lo di ipui pa te le agel thei lo ngen pining ai le ikhat tu masanga jong chu 1951 ji a hi I hon reject in a bolo hi na sa taka ki tu chunga yong 1951 mama hi hikit hi in ipi bola chu tu chunga hi tribal lang sa ya ko na he khat voice ma ging lo ham rejection ma am lo ham ijiki ka la he nang mu da ni piti ka mu da nin chu waya kipana I government to kha ka ti mai dia 2015 na kha mi kwa hial bang luang kwa bang iluma mo aliam te sim lo ai hi dam sung mi phalo di te sim lo luang kwa kha I kum khat wali ko ya mo ka I ko ya to atok kisaya wai hun la ya government I MOU hon assign la yu na I numei poten na sa takina MOU le ki de ke ya azyak chu I hiai bill pen kha asina hi confirm hi agelin hon peona ki ti cha apethe yam ke ya wai zaka hiai bill te Manipur People's Protection Bill hi ya wana shops and establishment hi ya MLR and LRA ka hi ya to te kha hon effect gidan kha gen seng di lo wai kha heu tu te kha o lo wai zaka I alo te ilo wa BJP government ong lala kha I voi kyang masak di alo te ilo wa voi kyak di wai zo chana problem mu kha solve di dia hi achi zia kwa heu tu tele makai tele representative te malang nai na I voya MOU sign na MOU aki sign la ya kha hi ti bang bill mim hi I stakeholders te to hoi tak again khop a hi ma bill himim introduce a inon ke di Manipur assembly ati kha mai chu chunga he pining tu chunga he le pining stakeholder hot tribal stakeholder hot government of Manipur hin hi Manipur People's Protection Bill ke pass na dinga hi consultation lo ham consultation tribe leader tia ki panin kaza ken chu official in katel khangi ke I anei chu anei je kwa anei na wa kha I UCM le atil dia mo stakeholders teng Manipur ate khatil ko mina gen wani ve chu genu waya I again consultation amenati so na
consultation on ma hele ipibola chu amasa a protest in a bolo reject ge bolo chu chunga hi 1951 baseline pa hi pass ke bol thai ham wai jak taka kilung kim the ke lung kim the lo ke chu wai bang jak ka reject na bolo hiam ken chu a tribe leader a ki pangkha lo jan poi ka sa mo a jak chu wai lai le ka ke na hi a leader te kyanga bang jak ka a be sing tang mi te be constitution sunga i protection om khat bek ila khyang ma bang zia ka bil dang dang ong ki pass lai di hiam wai zia kin hi om khyang ma hi i pass ke yen chia ba dong lo na yu hiam chin eu tu te ka se la hi le e heu tu ki kha lo na i a heu tu thon sak ke yun la poi ka sama ma wai i heu ke kana pau no lo na san a hi le hi jida na hi a heu tribe leader te ka dong ma avate lu a tarik som ni le thuma pas di kha som ni le khat ki gin ni dak som le khatin kha HSC kha I adraf kha apiawa wai draft kha da kar khat le kim vel zo ken kho mu hi le kilom takahi hi le again kom nawa I singtang mi I leader ten le I singtang mi stakeholders pai khom te de dana apai swak dile mo bangma ka gen ke duty tu hi le wai e de dan agwa pe nu kha HSC through apia ku ka pai swak tuan lo in tin hi le I member ten reject lo wa hi tianga assembly a tribe leaders te tel khalo wa ja kong ki pasin chin wai kha tua kha tribe leaders ten chu case study bol to un chin pan lang na di dan kha ngai tua okay Pining I will come back to you to inpu pu ts let hu sai haukik nang koma kan sai nom che 1951 cut off year a hiding hi idei lo hi di phin piu hin na len to propose bol lo akidei chu hi le 1972 hi han ti hu chu ele to hi asama nrc impact one of the impact to asama nrc chil ha ji a kimu chu hi le migration na refugee manipula hi recently tam ta hong lu na hi chu chule jiribam area la donga ho tam ta bengali koi ham muslim tam ta he na 1972 ti taw le han am ho lo hi indigenous citizens of Manipur hung hikit ding o hin na chiki ka la akikal khat lo ham 1951 hi le aphai am ho dinga problem hin na chule adang indigenous Kuki China ga dinga problem hi thai hin na 1972 ti kin wa hele indigenous hilo refugee manipula hung lu jire bamlanga ho mundang danga ho lo he yam citizens status an nei kid dingo hinji ki ka he namudan pi nane yam na view chin sai te mo India hi democratic country hi Manipur state in 1972 a statehood amwa le chun hitabang NRC am ahilol IPL to kisaya hi apapin chu 1972 chu base akibola le papin dingen ken kamwen aji chu pham tile Indian constitution article in India citizen hozo se chu any part of India cheng the de ti ya actually khuti ya le chun state kimu masang state san 1972 a state kimu pana which is base year I lo cut off itio which gamsung mi hi da di ta ne ho 1951 a ki bol su kegel then constitutionally it is unacceptable na aji chu sei banga chu 1951 a here le Bengali ho me hello a hello a hele adang dang me hello thinglang miong phapat ade da ho group phapat jo su kha di gin chat omen chi Assam to kisaya hele Assam hi a case hi chu me Assam hi hele Bangladesh border ipiha border wata shil ki bol lo cha chu ni changa hi newspaper ki mujing ke hi infiltrators a hi lo le illegal immigrants or hulu jing ke hi hichi Assam case su Manipura chu apply chu bol thei di gin chat kan ni pon aki bol ta jong la boina to pi ta long de in hichi achu a hi the a hi le valley hi hanang a lo le legislator ho hi nang ko hi jong le a hoi pen la pha pen di chu 1972 base ki bola le wang chu dam pin te boina jong dam lo di chu ba 1972 cut off year baseline hiya hele ajawa ka sai ma banga chu Manipur indigenous mi hilo tam ta jong he
citizenship hita lo diu ham Manipur indigenous kitium lo ei chu of course alung masa alung no kha umei chu gam sung any par gama hi mi hi agama thingla lo na banga hung ping do lo hi chu at one time a chu mun khan a ki cheng su ke hi chu ya chu section ho zo si hi at one time mun khan a ki cheng chu migrate hung ki bola ki cheng hi ya a chi masa na chi nu kha di hin India is a say banga chu India democratic country hi ya a koi koi hi jong la chu Indian citizen ki ya chu anu kha ho chu na ho na hi po ti ki ti the dem ama wang chu independent country am in hi kha la chu thu chu min as long as we are in India and in the Union of India constitution nong chu wat te ngai ti kam u da nei okay thank you very much ke pamen abanen pu pau khulal haukip nang koma ka hen do nom chu hela Assam national registration of citizenship akibol je in more than 40 lakhs he foreigner heading in amta he chi hin political party hola ajawa ka sai ma bangin akini lovin akidin te win adi se den BJP ang ovin na yung BJP district president khat na hi vice president na he chung cha nga he khat nalungya le pi ham hin sai ti mo he politics langai hung chi hin hi chi ya chu to chu BJP government han la akui government in form jong le ama ho chu mi pa mi nu ki ngap na dana ane yo hi in ai di bong hi in ango deu chu ai di hi in hi yong le ama ho ji yong chu hi pon kun pu yong le aphat dung ju ya pa chu hong ki ya chu ango on hi chu pa chu a party langa ga mo su na ding wang chu ka gel poi BJP ha communal point ti hama sama ni tampi in vote bank na electoral politics sa lut na khada hi in vote bank hol na na yo ya ti be te chung cha chawang chu hi lo de na pom lo ka pom poi hi chawang chu na ye chu yo se migrant ho na bangladesh a ko na hung lut ho a kon bo chu hi in hi che pa chu iti nan do the ham ti na pa chu hi ya chu central government elwale Supreme Court direction dung ju ya hong chi na BJP government ni Assam min abol he ti na hong chu hidi lo hi in ju Assam mi pi te chun I chan gem khat cho mo sunga chu buin le no pha nang chu tam ta iti ham apan a chung ki pan di hin to BJP government ni ga form pha na chu ama ho chu chunga chu ki phin thei mo ngu chu hina in hiang le che pa wang chu electoral politics wang chu he pu ti pa wang chu ke pom dan hi okay thank you pi ninglen ko ma hindong ke ning katin to Manipur People's Protection Bill ki ti pa hi tu nai cha in Manipur Assembly in pass a bolai tan na hi tribal hon accept the bolding of ham accept bol thaya na gel ham in sai te mu ken ke ngai to na chu accept bol thei wal ka sake azyak chu 1951 iti banga record hoi tak le omlo wa mi te ki le I wai hun la ya record hoi tak maintain di koi ma village ki omlo agel thei le ki omlo igen ma banga 2015 la igen ma banga kha chang tanga ki cham te hi moi census te le khaw sana ki he nom dia avo ma ki he nom dia wai te chu kwan thei di la written record hi thei nge lo wai ja ka ya din zo in 1951 chu pom thei ka sama ma ke Manipur chu na pom lo na ka pom lo na pom lo le ipi bola hi ipi ala sam na uma ipi boina uma Manipur Assembly je pass a ball the ham without any protest without any voice of rejection from the tribal people kage Frank takin gen sung mai leng Manipur government khami hai lo hi politics ale singtang mi te to tia cho they are very very well informed hi mo hi ja kwa I pil ma mau ka sa a politics ule thuk a khwa kule ei khong te bat dile hi twan lo wai kom kala kha stakeholders te dot di chi cha ei hong ki dong jek ei che siang ki pya jek cha kha dik vek di da na ngai twa na khat na I representative te ani na di na ken chu I dan bol dia mo dan bol dia I koi a hi nga le ya hi no nel taka asu yo de inga hilele I no nel taka sui malaka abil le sim swa lowa leader te ti dan ala pai sak twan lo
apa lo chale objection pe tuan lo hi cha representative in okay ikia liang tel kia liang ama sa three bills sung changa chuna let's say lawmakers ho ha samje educated lo ji ipm avail hi lo ji eti taw te na ale hichi jo wa chu ptm te le phat shot ta hichi thu a chu manipur ai boy wa chu san pula yo mi ko lang thi lo hi na aku tia hele chun hichi chung changa hi we are very much avail hitam kati hi ya na ele tu chunga Manipur People's Protection Bill 1951 baseline na pass ke ball tho tho ipi ham aboy he ipi mong he ipi bola chu experience hi ja ni nei zo wa chu na ji he headman lo ka ta ma pass ke ball kit ham ti hi chu wai chu le mi wai chu tu la ya kha mi le hai no lo ma inchin amo violence yam ai kele violence zonga hi pen khadam na pen le ki salo ihin na le ki ityan mo kwa kwan wai ko ma hi kala brain ei chu khwa ke chu khwa ka ki do na hin tin wai ya hi khel ma wa ka sak chu tribe ama to Manipur government to can pilsa state ya nei na ma wa i heu tu te dong lo te lo ai chu ai mo yu zu wei bia ma stakeholders te dong can i representative te khadau panu sa hi Okay, thank you very much. Let's say nang question khan hendong yung katin. Manipula 3 bills sa hin sule adang Manipur protect ball na dingin legislative measure ja chom la implement ball na dingin kiphin na hungamin na adi senen valley akon head thai ju inner line permit system kiti ho. Ala hi post ILPS inner line permit system demand hung ki bol jawa he de senen ki sei mai han lang hele Manipur mi hilo non locals ho valley area a cheng nom talo cheng ngam talo in hill area akinot tabin na for example Chachanpur al hi ho hin tribal economy chule ho demographic balance pa hi an su set lo de ham hi cha aku na hi ipiti kiven do agenda ita bang nei ding aphai na tim na lungyal hin sei tim hichi chung chang hi thilpoi mo ta hi watsa nain nagai area Tamenglong ahilo le ukhrul adang dang ho hi non local ti di chu non Manipuri ti ho population hi tambe se lo hin na tham khat chu ahum ta azong le mo hin in mun lo mun anei lo hin ho mi kukilama hi Chachanpur hi kollawai tampi kyumsa in mun lo mun zo aneu chule chukeu hilowa ho temple na mandir jong asa hi lighthouse ko mai kum somma chu nasata boy hi local mi ho in kidei lo aji chu Christian majority mun khata aning jong hilowa main road lam light main road ko ma kupi light ta chi milim ho na ahung do hi Christian ho da kilom lo ta hi ti ai da sata boy na ana ping hen bomb blast gan ge chan ge anu ma hichin ipitia thil so ham tel eho awareness omlo je hin na chule kangpo pilam jong a hi in tampi he dio chunon local tampi chenga a indigenous ti di ham agam ne ho sang tam zo hi bin cho hi ipilwang lo le imu saw lo je ti di hin chu factor khaden another factor chu kai mu da na hi le thinglang mi le phai tol mi hi political lia hi piha conflict khat inazing ke je wa hi ke mimal mu da na hi eho jong hin welcome tho hin adi chada si welcome je wa chengo hin na Chachanpur abang hi watsana thil khat ka he chu tua bihari ho thi si ham pim bol ho hung ho hin Bihar state hi consultancy ta bang ane also they have some sort of consultancy ane also there chalaya hi piti tam tele Chachanpur local pa hoi ki lo we kapu sik se lekha se bune tam ti hi peta pau thado kuki pau mar pau ti local dialect hi nga ta bang hi ki hi lo we akhi lo wa hu ichanam kha cha het phar la hung ji hung wa itlaya first pena masa pena pi bolon thi sian cho homo cycle ham pi hama to lo wa hi chu hum ki chail aban kin hai dukan nga shells boy ham khan apang ji na aban bana chu dukan establishment bol wa aban bana mahajan hung kai hi chu ju si hi tu red ta banga chi jing le chu kum nga kum sob zo phat le chu
business setup พอจะสิ economy เราสิมัน control เดียวจูนะมูซาหินฮิโจฮิปิเจ้าทำติเลสิบังว่าจูหิน as a Christian by faith จิจู factor ขัดจะจู welcome หิน welcome จีว่าหงุมหินอันนี้นะจูภายจะมาเจง majority ว่าจงอิมูนนเบเซลจีว่าจูอาโมเองขันเดตบังอิบอลจงหินเกมูดานานะจีฮีไอ้เทจันนะ CSO ฮอorganization โจมไอ้เราเละคุกกี้เรียลำไก่หมอพวกนั้นในหอ politician ยังก็เห็นเจ้าสิบันละคนมาที่จะต้องฮีบานาอาจารย์เราเนี่ยปันเอละเราว่า after 10 years อาจู economy เขาเจ้าสิมันเจ้าสิมัน control ดี โอเคsupplement เนี่ยจิตบอลเล่มอนเนี่ยต้องกิจสาย supplement เนี่ยจิตบอลเล่มว่าจะกับตัว district council เอกอินเอเป็นหูค่ะหอยตะกาอีไดเจสเป็นมาดีว่าคิดปนักค่ะอี non local เตะค่ะอี indigenous นี่อากมีด้านะปมโลอาอีบาง certificate ตัวเตะบางเลยบางจ้ากุมลีกุมงาตันอามาวาดีเซตเทวาดีrenew เซลดิว house rent บางไอ้เลยกุมงาตันอะเดียเล่นรถต่อค่ะ agreement ball ดีว่าคิดจังอะค่ะเล่นรถดินค่ะอาดานเป็นห้อง implement ดินจินextend เลยเทลายดีextend เกลี่ยเทลาวดีว่าจะกับลำปัง awareness for มอยจินregulation ในตัวเตะค่ะกีค่ะปนิลักทักกุงไง exactly ต่อ common agenda in เองฮิโจอีใช่จริงๆ Tripura once a tribal state นะตัว Bengali ฮอ in dominate นะบอลว่าตัว Bengali ฮอ he next to Tripura he พิจบอลวันเตลAssam อาลุดกินวันนะ Assam จงคู very large population Bengali ฮิตาโจจุเลสิลชาล area ละคูอันหัว majority ฮิตาโจตัว Assam อาคูนะ next อตุกโม target โนจุล Manipur ฮิโจแต่ Manipur ละห้องลุดไลว่า valley area จู commercial place จะได้จะจุนะ Manipur valley areaโนโมยาละ valley area inner line permit protest มาคิบอลพานะจี hill area ละลุดโนฮิโจฮิจี very serious issue นะ very crucial ฮิโจฮิจีทิ้งทางมีหอเอ็นcommon agenda ขัดอินให้เราว่าเขาเห็นปีนี้เงินใช้บางอาสุนะมีปีที่จุงจางไอ้ awareness ตาหิว awareness โอเคคิดป้าเมนตัวอินผู้เป่าคนละเขาเก็บคุยสนับนะเห็นตรงนี้กันเต็ม BJP party อาโคนา member ขัดนะหินบ้านาจงelectoral politics สาลุนะ election เต็ดขัดนะหินที่ member of parliament มณิปุระelection อาการโดนในแต่ละจุด tribal หัวดึงอ่ะอีpromote อี interest นับบอลโน้มตะบังอุมัน member of parliament legislative assembly นะตัวฮีจีสุหัวยูเชียงขันนะฮี tribal area in ตัวอินเซย์เป่าจันดาอากุนจุนเกี่ยมูดันตาหิน common platform ฮีอิสุดิมาสันงไงฮีจีช่วยละหัมติเลอีจะอาลูจะอมลูฮิโลวินHill area committee hi ne wo hi ai wanga kui machan political ideology ke class ji wa hi a tribal tel a jong hi chepa ya hi hill area committee chairman alien pen chun tung leo han hi chi chu ai ho in platform in nei the leo han hi cha kun ha chi problem jo se any related hill area ho jo se amon take up the han lang len hi cho ta bong ho hi lo ding in ka jing cha in hi cho ta bong hiไอ้หัวดึงอ่ะปล่อยมั่วหินที่จะว่างฮีตัวจะว่าใช่บอกว่าจะ representative หัววินจะลังว่าฮีอาเกียร์น่าว่าปังโลหำฮิเลเรีย committee chairman อเลียนตาดึงป่าฮีไอ้หัวเลียนตาจะเทเลวป่าฮีอีละสำนักเปียโนวินกมูอินฮีจนฮิจะว่าป่าฮีกิสุดเทียนนั่งระวังจูกระทาโนมินกาลาช่วยเลย development politics จูมาฮีอินจุเลยอินน้ำจัดอินน้ำกำสงว่าทำขัดทีนี้จะเขียนเทียมตัวเราหน่อยอย่างฮีอิติเลจำน้ำเทดิงหำจีป้าจูลุงได้เละลุงตุ้มนายาลาจูอันน่ะมีปีดิงเกียร์ข้อน่ะกำเล่นนำไงยุลุ่นน่ะจูอันนี้กี่วงกะฮีเองยองเละปะเทียนพัฒะอาเฮียละจนพาขัดเตียงละจนอันลัมปีขัดหุ่มน่ะเราดิ้งห้ำที่จูเลยเสียนุ่งกี่เขียลดงจูจนทิลลงกี่เขียลน่ะเราดิ้งห้ำที่ป้าจูกำมูดงด้านฮีกายเราจะนี่ปีน่ะบอลมาสเปนแต่ถึงใช้เตะมูลถึงทางมีมาดึงทิ้ง
lai mia dinga chi pi bon na sat pian de ama sa pian na che ni chota bang problem ho bang assembly wang ji ke wang chen hang san ta ka sai ngam ding very good cái pa men na pinin ko ma ko san hin dong pe ke ning katin el sarat chandra kitikhat nin 2015 in state information official home department na right to information RTI 1951 NRC lease he an achievement government in adon but na chile NRC 1951 record na ki koi po maintain ki bol po iti so aki koi lawa hel sin pi bola chu government in 1951 cut off base year la pansa a chi an bol ham chi ki ka la hi pi ngai dan na ne yam namu dan hin sai te ma hong ho limin ka ti he huai takha alung buai huai na gi ge ya mo a government ati le chu thu takaya azon the na teng le zong wa mo ke wa bana ei lam bangale record ta ki thei na chang ye chang in bang ma om lo wa hi wai le chu tup leng im khat sing tang gam hi bang chile mo bang chile i tua sing tang gam kha u le da a i phai jang mi te kha om thei lo phote chu article 371 sin protection on pe ham lai mo wai le kha azat na di dan dik taka ana ki jang khai le chu i gam le tanga thu ne na chu e ya hi chu hi le wai le jang thei lo i na kom kala wai pen i neng nia ma bang ma lo swa intake taka i resource teng kha min ei sanga kwak pil zote na lakhya ka amao development na de jang o to hiya ken muinga wai zia ka thil dang teng sa le tang ma bang ti protect di chi kha ka ngai to nam tu khang in chu ki zo lo mai te dena pa lalin again banga kha wai zia ka tu le to hi chi bang cut off year ngo mom pen kha chu ngim gu kha chu ma hi chi kha ke ka mo na ya wai zia ka to i representative te bang le dan dun to ki saya i lunglot mi hi ta mai u hen la ka chi bel mi to ki to lo inom ke ni ka chi ke ikituak di hilele ei to kitwa ka India government in dan hon piak te kha azang the di le implement the di mi young and energetic and educated intellectual te kha om to tamaina idan pen ei ki zat le hang ama wong su bai di lo any zat the lo zia ka meanwhile pen ong bai pasa hong gam tat so mi ta hi na i pilbang wai ma pen ma i situation hi very tense kasa khat le khat ki mo sak to na ngom den mo den again ban le chik ka ki dia i hun tai lo le ka ki dia i HSC kha amao e chang na din i government tia de kha i stakeholder ti ka dong uti le di kai chu mo le dong ma wei voi consultation le nei wei voi meeting le nei wei chu hi le ei lampang a stakeholders tak ka i HSC kha aware lo mo kai chu why zia kami 1951 chile bangting igam ta protection a oma 1971 chile bangting rikota oma chile thei kollo bang yam means zia ka icha assembly member khat i wahi nak penun kha eon god eile eki god ya mi ka ngo ke ai jan mi pil na ban lo de icha mi pil na ban de te intellectual level young energetic mo educated te kha chance petale hang chu ilei tang chu protect ka hongom te din tin mi to kilwa di vele e tan de se constitution na and we do not demand beyond the constitution mole constitution same swa thelo koi kha e ki hi 371 si bangle e ya governor kha i thunei pen kha ana same sak thelo koi kha i representative te mo ke chu why ja ka e ma dik lo hi ya i min bang teng cut off year jang lele eon protect dan le dun om pen kha zat di wai kha hile wai kha ilo making ten kha mo or i representative ten kha wai aware ma hen lan status or bang yam whatever case imang na di hilele leitang le amite so kha di tia chu no ati ngamu hunta representative ho lawmakers ho in ichan ham khanin hi chi hi aveng do thaya ti hi jana pu let's say ko ma kan do kit nom cha hi le report ki mo ho chule adang dang
นำดังหัวติตังกันเต็นนะหัวน่ะเสียให้หินแหละจีนneighboring country Burma ko na hunglut tampi he che ho gi chat na yong a umen na so le chi ni ti la ku ki jong cho ya chu mi tampi he che non naga te ta te na tribal la nga he neighboring Burma ko na hunglut foreigner tampi ometi report ki mu jinga hi ni chung cha nga hi chana acceptable hi na ti hi lawa hi adi point na ti ti ka la so sai tiตัว question จูจะมาสั่งจนทำคัดจะไล่ปีนึงเรียนทำสักคัดเกยง share กับบอกนมจู19 Manipur Legislative Assembly in 1951 here Amasa 2015 naจูอันนั้น pass ด้วยยาฮิจูPresident of India กอมลงยา President of India in May 2016 na chu reject an ball hin 2015 chu loophole tampi om je chi hi ta reject an ball ai la tu avela 1951 aki ball kit te pa hi kichi ka ball iche ki ball nei pc ham tile public pressure in legislature ho chu very much aware they know that once the president rejected the bill he will not pass it again ai wanga chu mi pi lu hol na me da chu 1951 a ball ni chi feasible he pon chi yong chi lo di ti ke ma mu da na hin now to the point Kuki Chin group ho Burma to context hi migration he very negligible hi tambe se lo di Burma hi 1988 kuma uprising uma chu August tarik gate 1988 Burma mass uprising student ho makai na au ma hi wang chu Kuki Chin ho hintin any other than ethnic Burmans ho chu jam ni thi the jam mai vin na hi che to ki se hi Manipura e ho Kuki Chin mi ho jong cha jam thi mu jam min ai wanga se hi le chun pu se khat chi Burma pat na Manipur lai hung lut no he adi e aum thawe na ti hi cho na hi lo tham kha chu gal lai mi yo se jam se wanga when peace is restored they have gone back again na hi chu one point here another point chu hi le koi ni jat sei jong le India southwest Bangladesh chuta le northeast India chuta le west Burma hi this has been the territory of the Kuki people since time immemorial na traditional homeland of the Kuki people he said chu amaho they have the right to move around hi chu Halloween tu UPF le kenon jong territorial council government of India to hichi talks ani na hi draft hi ajaw khat hi part 5 na number 5 ajaw hi free movement of Kuki Chin people in the territory tichu Bangladesh oi lai jong na okay khat na khat cha hi le khat e ho Kuki Chin mi jo chikim lang ho hi jo mi lang ho hi chi north east gami ja ham khat hi territory wa hi na we have right to live and move anywhere ngati hin tu post independence khanga hi territorial definition ha state khat Manipur hi na acho 19 chi ja na hunglut lo define ke bol na acho e ho hi mi tampi hi neighboring gama ko na hunglut he ti cha ko na pan sa na tampi am ja acho chi chu jong he very important issue hin na ai pin hele e ho scheduled studio timing hi part of our ta je in na sei no mo tampi han lang ka do nom tampi jong le tu ni adengen chan na chai pa no tin aban le hitabang very very constructive discussion debate aban ki le nei dingo hintin tu ni aga sei nom cha hi le Impact TV Kuki edition agenda Manipur hi hechi program hi muntana hin vejo si in light na bolowa feedback na hin bolowa support na hin bolding win ka hin te min hi tu ni Impact TV Kuki edition agenda Manipur iki haulim now hi chanena ke chai tai muntana hin vejo si na bonowin mangpha Kuki pai